Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu namhlanje ngizokhuluma ngeinsizwa ezimbili okufalabo noluve. Bafowethu esuke sikukhuluma lana kuyimibono esidinga ukuthi bafowethu ngathi kungalungiseka. Nawe nje ungawubeka umbono njengoba sesiphila ezweni excuse me ezweni lenkululeko. Ngiyafisa ke lokhu bafowethu ukuthi kufike nakubahleli bemcimbi. Uluve siyamazi usebenza nokhuzane ucula nendlela nje yakhe lethi hey emnandi siyithandayo bese kuzoba falabo udlala isigingci khona aphinde ibe artist ebenengoma zakhe nje. Bafowethu kunento eyenzakalayo la. Ngiyafisa ukuthi enalendi ilungiseke. Angazi noma ingqwele bese zike sayibona ukuthi le ufalabo sibabona kakhulu ukuthi ukhuzana uzodlala live nanokuthi sibabone babhaliwe laphana bakhiphe futhi kodwa bese kuyathuleka la into yethu imicimbi ukuthi mhlambe ngokombono wami ngibona ukuthi mhlambe abahleli bemicimbi babona ukuthi uma kuqasha ukhuzana mhlambe nabo basuke bekhona lapho ke bayingxenye yalokho mhlambe baba ingxenye yalo umsebenzi uma bangabe bezonokhuzana ulive baba ingxenye ke lapho. So engifisa ukuthi ke baqonde lokho abahleli bemicimbi ukuthi nabo bangama artist njengamanje. Uluve nje ake ngiqale nje ngoluve uwakhipha lana wakhipha EP eshaya million. Cabanga ke artist iqala ukukhipha lihambe loshaya million ku YouTube. La washaya million kodwa ke lo mculi lo iyaphela inyanga nje singambona kuma post emcimbini emikhulu. Phela kuze kudlula 3 months singamboni. Yabo ufalabo kuba yileyo na uyathola khona kodwa ke nje akatholi kahle ngalendlela ofanele ngabe uthola ngayo kodwa ingoma inkulu. Engifisa ukuthi bahleli bemcimbi akungabi sengazi ukuthi ukusebenza kwabo nokhuzana kuyabavalela. Cha, akubavaleli. Yini bahleli bemcimbi lento niyibuka ngelinyiso. Siyacela ukuthi nibabheke as ama artist. Cause lento le mhlawumbe izodala ukuthi ngelinye ilanga iartist lithi uyabona yazi ukusebenza neartist elikhulu mina ngiyavaleleka egcine ethi mina hayi ngiyaye kusebenza neartist ethile kanti lokho ke mhlawumbe sekuyomehlisela mhlawumbe so ngeke asakwazi ukubeka isiko etafuleni ngoba mhlawumbe okumholela kakhulu yikho lokuthi asebenze neartist elinye kanti naye unawo umsebenzi wakhe. Angazi noma niyangiqonda yini lapho ke bafowethu. Uma ngikhuluma ngizolokhu ngikusho lokhu uzinqwela ukuthi konke engikushoyo la akukho lapha engikhokhelwa khona ngikhokhelwe mhlambe ama artist ukuthi ethi no angikhulume ngento ethile kumbono engifisa ukuthi siushare nani. Ungangena kwi-comment section ushiye uvo lwakho ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Si channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.